Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kalian Allah Subhanahu wa taala serta salawat serta salam terbaik kita jujukan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pagi hari ini kita akan memulai acara pertama yaitu tahlil dan tahmid yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Napai. Kepada Bapak Haji Napai dipersilakan. Bawah nih enak nih. Bawah nih enak nih. Jadi yang bocah kayak apa kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para alimin ulama, para ustadz, para khudat, para tokoh agama, tokoh masyarakat, bil khusus yang kami hormati Sanggar Repet Sirabin, dan yang kami hormati para orang tua, bapak-bapak, jamaah tamu undangan. Pertama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita limpahkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul di lapangan Bapak Haji Muhammad Bandi dalam rangka acara tasyakuran meriahkan 17 Agustus yang ke-77. Maka dari itu mari sama-sama kita bacakan tahlil dan tahmid, yang mana yang pertama acara ini mudah-mudahan dilancarkan, berjalan dengan lancar dan baik dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sama-sama kita bacakan tahlil dan tahmid khususnya untuk pejuang pahlawan Republik Indonesia yang alhamdulillah telah memerdekakan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Kita doakan semoga para almarhumah pejuang kita selalu ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa juga semoga acara ini di pagi hari ini yang diselenggarakan oleh Sanggar Sirabin mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa juga untuk kita semua, semoga diberikan kesehatan, panjang umur dan rezeki yang banyak, yang barokah semata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bacakan tahlil dan tahmid. Semoga acara ini berjalan dengan baik dan lancar dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah biqabul wa tamam kulli sirrin wal ma'mur wa salahin dan bahiran batinan bid-din wa dunya wal akhirah.
دافية لكل شر دالية لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين والدنيا والآخرة والعافية وندعو الله برحمتك يا أرحم الراحمين إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته الكرام كلهم شيء إليهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا ولنا ثم إلى روح أبيه وإخواننا الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين وصحابة رسول الله أجمعين خصوصا خلفاء راشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم والتابعين والعلماء العاملين والمسلمين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة وقرب خصوصا الشهيد عبد القادر الجيلاني قدس الله سيره العظيم وإلى حضرة ولي الله سيد محمد سلام يوم أمر مغفرة في درجة الجنة ثم إلى جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلا مغربها بحرها وبرها خصوصا وإلى أروح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وولادنا وقراباتنا وأهلنا وأستاذنا وإلى خصوصا ثم إلى روح المرء بن آدم ثم إلى روح الملك بن نايف ثم إلى روح الملك بن ثم إلى روح المرء بن منام ثم إلى روح المرء سادة عبد الحميد بن آدم ثم إلى روح الملك في مدى بن آدم ثم إلى روح الملك في كرم بن آدم ثم إلى روح الملك في بوام بن آدم ثم إلى روح الملك في كنجم بن آدم ثم إلى روح المرء أستاذنا مبلغ بن زن ثم إلى روح المرء أستاذنا محمد بن يوسف ثم إلى روح المرء أستاذنا سلام بن رجل ثم إلى روح المرء أستاذنا شكر بن سهل ثم إلى روح المرء أستاذنا بلال بن انكسار وإلى جميع أهل القبور أهل ولاية وإلى جميع أهل القبور فزوها pahlawan وإلى جميع أهل القبور سمر سرابين وإلى جميع القبور أهلنا على البيت من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وإلى الهادي خصوصا سمر سرابين بالصحة بدن بالتوفيق والحياة والبركة والسلامة في الدين والدنيا والآخرة شيء إليهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari kita bacakan suratul Fatihah sekali lagi. Kita doakan saat ini guru kita atau tokoh masyarakat kita, yakni Bapak Haji Muhammad Mandi yang saat ini sedang sakit. Kita doakan semoga sakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkannya dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hadidiyah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ بالناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم.
لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إليه أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب صل عليه وبارك وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله والكرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. في البركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين. Kasihan banget kalau misalkan bakal hidup. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, ya Allah, ya Karim, ya Maulana, ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awalin, wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa barik wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina sabi Sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad salatan tadina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'il syai'at wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha qasamaya bil jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqatan mahsuma wa la tadabina wa la ba'da shakiyan wa la mahruma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighra wa lidil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik taqabbal wa sallallahu ma qara'nahu min al-Qur'anil azim wa ja'alnahu min la ilaha illallah wa masahbana min subhanallah wa bihamdihi wa sallayna ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadha al-majlis hadiyatan minna wa sila wa rahmah mimma wa yudbalika nazila wa barakatan salina ila hadrati habibina wa sajina wa qurrata ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila abihi wa ikhwanina al-anbiya'i wal mursalin wa likulli min wa sahabati rasulillahi ajma'in. Summa ila alladhina al-kubur min al-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min masharik al-arad illa wa gharibiha bahriya wa barya ususa wa ila arwa'i aba'ina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa auladina wa qarabatina wa ahlina wa ustadina wa ila ususan. Summa ila al-malaka wa ibn adam. Summa ila al-marhum wa narkiman billahi. Summa ila al-marhum kisim billahi. Summa ila al-marhum ustadina hadi suri bin sahlan. Summa ila al-marhum ustadina birabin kisan. Summa ila al-marhum hadi innana wa ila jamil al-qubur ahli wilaya wa ila jamil ahli al-qubur وجعل لهم من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم فتكهم من النار وانتقل له من النار وشطر له من النار وانت له من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اعطهم نورا وشرفة ورحمة ونعمة وسلامة إلى يوم القيامة. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم خفرة من خفر النيران. اللهم اجعل رحمة ومغفرة وشفاعة علينا على أهل القبور من المؤمنين
المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اسأل اللهم في أمورهم الضياء والنور والمسة والسرور والبهجة والخمور والمغفرة علينا على أهل القبور إنك ملك رب غفور رحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم لك الحمد شكرا مملوفا لما تربك حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل ذلك أحلى اللهم يا ميسر كل عشير ويا جبر كل كشف ويصوب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مؤمن محب يسر علينا كل عشير فانتشر يشر عليك يسر اللهم يا من يحتاج إلى البيان والتفسير هذا دنا صاحب الحداد هذا دنا صاحب الحداد هذا دنا صاحب الحداد من صحة بدن بالتوفيق والحداية والبركة والسلامة في الدين والدنيا والآخرة إليك كثير أنت عليم بها وبصير اللهم إنك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا بشقرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا ولدينا آمين عفوا يا كريم عفوا يا رحمن عفوا يا رحيم ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم بحق الفاتحة والشر الفاتحة وقرامة الفاتحة وبالمعجزة الفاتحة وشفاعة الفاتحة افتح لنا وعبب الخير وعبب البركة وعبب النعمة وعبب رزقي وعبب قوتي وعبب الصحة بدني وعبب السلامة في الدين وعبب العافية وعبب الجنة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واشرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم سردنا سر الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين دعواهم فيها سبحانك اللهم والتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين بارك الله تقبل كريم قبول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Bapak Haji Inam atas pembacaan tahlil dan tahmid. Semoga kita selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya pembacaan maulid berjanji yang akan dibacakan oleh Hadroh Majlis Taklim Nurul Iman. Kepadanya dipersilakan. Shallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأتباعه وأهل البيت الكرام شهر ليلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة جميع الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي بن أبي طالب. ثم إلى حضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني. ثم إلى حضرة الخصاصة لأهل هذا الكتاب سيدنا الشيخ سيد زفر بن حسن بن عبد الكريم البزنزي شهور ليلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب بلغ الوسيلة يا رب خصه بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارض عن الصحابة يا رب وارض عن السلالة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واغفر لكل مذنب يا رب لا تقطع رجانا صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب يا سامع دعانا يا رب بلغنا له رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد عليه وسلم يا رب
قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم ويبارك عليه الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدر فيض البركات على ما أناله وأولى وأسني بحمد موارده سائغة هنية ممتطعا من الشكر الجميل موقايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المعتقل في الغرر الكريمة والجبال وأستمنه الله تعالى رضوانا يخص اليطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه واستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وخفضا من الغاية في خطط الخطاء وخطاه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقرية نادما من النسب الشريف قد تحل المسامع بخلاه واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عدر اللهم قبره الكريم بألف سجين من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم ويبارك عليه وبعض فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه سيبة الحمد حملت خصاله السنية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي يؤتمى الارتقاء لعليان ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاسيه في بلاد القطاعة القصية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحمى حمان ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن طالب بن بهر واسمه
الريش وإليه تنسب الوفود القرشية وما خاضه كناني كما جاح إليه الكثير وارتضاه ابن مالك بن النهر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مضر بن إزار بن معد بن عدنان وهو زاسر نظم فريده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه وعدنان بن ريب إذ ذوي العلوم النسبي إلى السبيع إسماعيل نسبته ومنتماه فعن ظله للعقد تألقت كواكبه الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المعتقى نزل تحسب العلا بحوله واكرم به من نسب ظهره الله تعالى من سفاح الجاهلية أورد زين العراق يوارده بمورده الهني ورآه حفظ الإله كرامة لمحمد بدره في جبين جده عبد المطلب وبنه عبد الله عطر اللهم قدره الكريم بعهد شفيع
صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد اجتاز بأخواله بني علي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا شقيما يعانون سقمه وشكواه. ولما تم من حمله على الراجع 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجري عنه صداه، حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية، وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سلام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. الله صلوات الله عليك يا نبي أشرق البدر علينا فختفت منه وضوء مثل حسنك
بيت الحادي محمد ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله بضحنا جميعا ومحل السيئات ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله بضحنا جميعا بجميع الصالحات ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا Terima kasih pada Majelis Taklim Berhubungan atas pembacaan melalui dari acara selanjutnya yaitu penceramah. Ada penceramahnya dulu, dan mari kita agak pagi itu kita agama dulu, nanti baru kita budaya. Jadi pertama itu identik dengan ngaji dari budaya, bukan berarti ya orang Jawa. Acara selanjutnya yaitu penceramah yang akan disampaikan oleh pembina Majelis Taklim Al-Ansor pada Bapak Ustaz Hidayat. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam, saya doakan mudah-mudahan hidupnya berkah, rezekinya limpah, bisa berangkat haji ke Baitullah, Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, diberikan keturunan yang soleh dan solehah, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillahi ta'ala zahiratan kanat wa batinah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, والتوفيق والهداية الذي أمرنا بالتقوى والعبادة، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ذو المؤهجة والأخلاق الكريمة. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا محمد سيد الأمة وصاحب الشفاعة الذي جاءنا بالعلم والهدى والرحمة، وأمرنا بالتعليم والتربية، وهسنا إلى نيل السعادة والسلامة في الدين والدنيا والآخرة، بالحج والجهاد والاستقامة في طاعة الله، وعلى آله وأصحابه المتمسكين بالكتاب والسنة والمتخلقين بالأخلاق الكريمة. فيا أيها الحاضرون، أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله، لأن الله أمرنا بالتقوى بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramun, para alimul ulama, para kiai, para hujaj, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang saya hormati dan saya muliakan, segenap aparatur pemerintah dari tingkat bawah sampai atas, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, sampai Bapak Wali Kota. Mudah-mudahan beliau-beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan hidayah dan maghfirahnya. Mudah-mudahan beliau-beliau semua dijadikan pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang sayang terhadap masyarakat dan umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa saya doakan juga segenap panitia penyelenggara, mudah-mudahan suksesnya acara ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan daripada umur yang panjang kepada mereka-mereka semua yang mensukseskan acara ini. Senantiasa Allah kabulkan segala hajatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelapangan hidupnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, berbicara saya di sini cuma dikasih waktu 20 menit, jadi nggak lama. Karena temanya ini adalah memperingati daripada Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Saya membahas tentang kemerdekaan Indonesia. Kira-kira kalau saya tanya nih, kita udah merdeka belum? Udah merdeka belum? Kenapa dijawab belum? Kemerdekaan itu adalah milik daripada semua bangsa. Dan kalau saya tanya, kalau umpamanya di dalam satu perusahaan yang paling banyak keuntungannya, yang paling banyak menikmati keuntungannya, pasti orang yang paling banyak nanam sahamnya. Sama, kita juga merdeka, Indonesia merdeka, tapi yang banyak nikmati daripada hasil bumi dan hasil segala seluruhan kerakyatan itu yang nikmatin bukan rakyat Indonesia. Kita bisa buktiin bagaimana andil para ulama, bagaimana andilnya para pahlawan kita.
Kita buktikan bahwa kemerdekaan itu disusunnya oleh orang-orang muslim. Daripada lagu 17 Agustus aja yang menang itu adalah seorang habaib namanya Syekh Husain Al-Mutahhar, itu ulama. Kemudian dirayakannya atau diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia itu di sebuah rumah seorang habaib juga. Milik siapa rumahnya? Milik habaib yang namanya Syekh Martak. Syekh Baraz bin Martak itu adalah ulama yang mewakafkan rumahnya untuk kemerdekaan Indonesia. Para pahlawan kita berjuang berjibaku, orang-orang muslim, tapi sekarang lihat yang nikmatin siapa? Tambang-tambang kita. Kemudian sumber daya yang ada di negeri kita ini dikuasain bukan oleh orang Indonesia. Yang nikmatin siapa aja? Makanya kita patut berbangga diri, patut berbangga bahwa kemerdekaan itu emang diraih oleh orang-orang Indonesia asli, khususnya para ulama. Saya buka sejarahnya bahwa yang namanya Kartini Raden Ajeng Kartini yang kita kenal itu foto-fotonya sekarang nggak pakai hijab, padahal Raden Ajeng Kartini itu adalah seorang santri. Raden Ajeng Kartini keponakannya daripada Demak Bintoro. Demak Bintoro itu punya guru namanya Syekh Umar As-Samarani atau disebutnya Syekh Soleh Darat. Syekh Soleh Darat ini punya murid yang diantaranya 3 murid yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Yang keduanya Syekh Ahmad Darwis atau Syekh Ahmad Dahlan. Kemudian yang ketiganya Syekh Sempur. Syekh Ahmad Bakri itu adalah murid-murid daripada Syekh Soleh Darat. Nah, ini ulama-ulama ini yang memperjuangkan daripada kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi bukannya orang-orang di luar Islam. Pejuang-pejuang kita resmi atau rela dan ikhlas untuk memerdekakan Indonesia karena mereka itu berpatokan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka rela mati, mereka berjihad karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Karena kehidupan akhirat menurut mereka lebih mulia daripada kehidupan dunia. Makanya mereka rela mati, rela berjihad, rela kehilangan keluarga, nyawa dan sebagainya. Itu karena mereka tahu kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sangat bahagia, mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya sangat bangga kepada Sanggar Surabin yang bekerja sama dengan Majelis Himas ini. Mudah-mudahan dengan kekompakan, dengan sinergi ini dapat membendung daripada 2 kelompok yang sangat radikal. Yang pertama, kelompok yang pertama itu saya sebut takfiri. Nah, kelompok ini sangat luar biasa, memecah belah umat. Asal mereka tidak sesuai dengan kelompoknya, mereka cap orang tersebut jadi kafir, orang yang bid'ah, yang dolalah. Ini sangat luar biasa. Ini kelompok yang kita perlu bendung. Yang keduanya kelompok takmili. Kelompok takmili ini adalah orang-orang yang mengaku dirinya paling cinta NKRI. Mereka ngomongnya paling cinta NKRI, padahal kelakuannya luar biasa, memecah belah umat Indonesia. Ngomong aja cinta NKRI, tapi mereka cap semua orang yang berseberangan dengan negara itu musuh negara. Padahal kita tahu zaman Presiden Soeharto itu yang orang ngomongnya otoriter, tapi Soeharto mampu meneban daripada semuanya, menjadi nggak ada pelecehan agama, nggak ada yang melecehkan Al-Quran, nggak ada yang melecehkan ulama. Itu zaman Soeharto.
Karena Soeharto itu biarpun orangnya militer tapi mendengar daripada petuah-petuah ulama. Dulu orang yang ditakutin oleh Soeharto adalah Ahmad Syaihu. Ahmad Syaihu itu adalah seorang ulama. Kalau Ahmad Syaihu ngomong, Soeharto nggak bisa jawab. Soeharto nunduk aja. Dulu pernah Abu Yadim Yati di penjara, kemudian datang seorang daripada jenderal dari Bandung namanya Solihin Gepek, ngasih tahu sama Soeharto, Soeharto ini ada ulama ditangkap kemudian di penjara, maka diomelin oleh Ahmad Syaihu. Soeharto langsung memerintahkan Syekh Abu Yadim Yati untuk dilepaskan. Ini adalah kepedulian Soeharto terhadap ulama yang sekarang ini luar biasa. Ulama yang benar-benar berjihad, ulama yang benar-benar berjuang di jalan Allah malah dimusuhin. Banyak ulama-ulama kita yang dipenjara gara-gara hal yang sepele, gara-gara prokes aja di penjara nyampe tuntutannya 4 tahun, tapi yang korupsi luar biasa penjaranya cuma 2 bulan. Ini adil apa enggak? Berarti kita belum merdeka kalau begitu. Jadi saya ingin ingatkan bahwa kemerdekaan itu diraih bukan hanya dengan keringat, tapi diraihnya dengan tetesan air mata, dengan nyawa, darah, dan harta benda. Maka ketika merayakan atau memperingati daripada hari kemerdekaan, kita sebagusnya kayak acara-acara begini, bukan diisi dengan acara yang hura-hura kayak dangdutan, kayak apa sebagainya. Tapi kalau isinya tasyakuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembukaan ceramah yang tadi disampaikan oleh Dr. Ismail Hidayat. Semoga kita semua memetik apa yang beliau sampaikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pula salawat serta salam kita junjungan kepada Nabi kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliau kita dituntun dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang sampai seperti sekarang ini. Pertama-tama yang kami hormati Wakil Wali Kota Tangerang Bapak Dr. Haji Sahrudin. Yang terhormat Bapak Camat Benda Bapak Haji Ahmad Suheni. Yang terhormat Bapak Lurah Jurumudi dari Bapak Khairuddin. Yang terhormat Ketua JBBTR Ustadz Amirul Mutai. Yang terhormat Ketua Umum BEMUS Kota Tangerang Bapak Heri. Yang terhormat tokoh masyarakat Bapak Haji Mardi. Yang terhormat Ketua RW 07 dan 06 serta Pak RT dan jajarannya. Yang terhormat Ketua Pelaksana Bapak Nato. Yang terhormat seluruh tamu undangan, masyarakat Kampung Rawa Bangban. di acara Jomblo Seni Budaya dalam rangka memperingati Hari Republik Indonesia ke-77. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan MC. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, visi kemerdekaan. Yang keempat, parade. Yang kelima, penampilan seni bela diri. Yang keenam, latih musik Betawi. Yang ketujuh, pertunjukan lenong Betawi.
persilapan penutup. Mari kita mulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama yaitu sambutan ketua pelaksana Pembina Seni dan Budaya dan peringatan Galuh PTI ke-77 kepada Bapak Nanto yang diwakili oleh Bapak Saripudin, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehingga kita masih bisa bersama-sama berkumpul dalam acara memperingati HUT RI yang ke-77 dan Gebiar Seni Budaya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini selalu diberikan kesehatan selalu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan buat guru kita yang sedang kurang sehat, mudah-mudahan penyakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam tak lupa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, termasuk kita umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota, kemungkinan besar lagi sedang perjalanan. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Bendang sedang di perjalanan. Dan saya hormati juga Bapak Lurah Guru Baru sama sedang di perjalanan menuju Tasik. Dan yang terhormat yang saya hormati pada Al-Ustad Haji Mardi, Al-Ustad Hidayat, Al-Ustad Haji Inam, Al-Ustad Haji Muhammad, dan bersama yang saya hormati pula Bapak RW 06 dan 07 bersama Bapak Ustad Komarudin. Dan yang saya hormati kepada pimpinan kami dari Pamus Masjid Kota Tangerang, dari pimpinan DPP. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini beliau sudah ada di tengah-tengah kita berkumpul menyaksikan acara Gebiar Seni Budaya. Terima kasih Pak Ketum. Bersama istri mudah-mudahan kita doakan Pak Ketum bersama keluarga mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati tidak lupa guru kami, orang tua kami, yaitu Bapak Mandor Samsuni dan Bapak Komeng bersama pimpinan Sanggar Seni Sirabi yaitu Bang Jimmy Jamro bersama ketua Sanggar Sirabi yaitu Bapak Nanto. Dan yang saya hormati kepada seluruh panitia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan yang saya hormati ibu-ibu masyarakat Kampung Rawangan di 20607, mudah-mudahan kegiatan acara kita ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar saya di sini untuk menyampaikan maklumat ataupun sambutan yang diwakili oleh ketua saya. Alhamdulillah orangnya di tengah-tengah saya, Bang Nanto, dia lagi ngempet aja, lagi ngerekdik katanya. Ya, saya hormati, kita ucapkan selamat datang buat Bapak Camat Kecamatan Bendang, Bapak Haji Ahmad Suhaili bersama Bapak Lurah Guru Baru, Bapak Khairuddin SIP.
Coba selamat datang pertama Pak Lurah. Ya, lanjut. Di sini saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bekerja ekstra untuk bahu-membahu mensukseskan acara ini dari tanggal 17 kegiatan upacara kemerdekaan dilanjutkan Natal di tanggal 28 Agustus kita masih merayakan memperingati HUT RI yang ke-77 mudah-mudahan kita semua selalu bisa mengenang kemerdekaan. Dan saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada Bapak RW 0607 bersama Bapak RT yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Intinya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah mensupport kegiatan ini agar bisa terus membudaya, agar bisa terus menjalin ukhuwah Islamiyah dengan seni budaya dan kegiatan keagamaan yaitu Majlis Salim Brumas. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Camat Kecamatan Demak, Bapak Haji Ahmad Suhaili dan Bapak Lurah yang sudah mensupport kegiatan ini sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih saya ucapkan. Dan saya ucapkan juga untuk Ketua Umum Bamus Maskot Bapak Haji Heri Susanto yang sudah mensupport kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi ladang ibadah buat kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan baik dari hidangan ataupun jamuan yang kurang berkenan. Saya minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekilas sebelum saya tutup, sepanjang perjalanan saya ingin bercerita sedikit satu hal terkait orang yang saya mensupport kita tentang budaya di kampung Rabangan, yaitu Bang Juni Jandro, yang sampai saat ini dia tidak pernah lelah dan tidak pernah mengeluh. Alhamdulillah didukung juga, dibantu juga oleh Bapak Mandar Samsuri dan Bapak Kuning, sehingga kegiatan memperingati HUT RI ke-77 dan kegiatan seni budaya ini alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Jadi saya ucapkan buat guru kami Bang Bandung, terima kasih banyak. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sarifudin atas sambutannya mewakili Ketua Pelaksana acara. Ya, selamat datang kepada Bapak Camat dan Bapak Lurah. Acara selanjutnya sambutan kedua yang akan disampaikan oleh perwakilan dari tokoh masyarakat Kampung Rabangan. Kepada Bapak Ustadz Komarudin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Benda, Bapak Haji Ahmad Suhaili. Ahlan wa sahlan kepada Lurah Kelurahan Juru Mudi Baru, Bapak Khairuddin. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada Ketua Umum Bamus Maskot yang terhormat Bapak Haji Heri Susanto beserta istri, dan semoga para beliau selalu diberikan kesehatan, panjang umur dalam hidayah taufik inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-sama kita hormati salam takzim yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Tangerang, yang katanya informasinya sudah diundang namun insya Allah bisa hadir ke tempat acara yang diselenggarakan pada pagi hari menjelang siang ini. Yang udah satu insya Allah kalau dapat izinnya boleh, dapat izin tapi ya. Selawat dan salam kami sampaikan Nabi besar Muhammad sallallahu. Insya Allah kita semua termasuk umatnya istiqomah nih hingga akhir hayat kita, termasuk golongan dapat syafaat, amin. Yang saya hormati dan saya banggakan, di sini ada ketua panitia, ada ketua acara, ada Bang Sarip, ini ada guru saya juga di samping. Udah sering ketemu sebenarnya nih ya. Dan saya jujur senang sekali acara ini bisa dilaksanakan dengan segala kesederhanaan, dengan segala keterbatasan, tapi tetap meriah, amin. Ini semangat yang patut dihargai sebagai bentuk apresiasi terhadap penghargaan para pahlawan kita. Jadi caranya kita isi dengan kegiatan positif. Hari ini ada gebar pentas seni budaya. Yang kami hormati juga ada Pak Camat, ya Pak Suhaili ya, Pak Haji Ahmad Suhaili. Salam kenal Pak Camat. Saya kebetulan tuh Bamus Maskot. Baru tahu ternyata saya pikir di Jakarta, nggak taunya Tangerang masih. Ya, yang saya hormati Pak Lurah, Pak Herudin, ternyata tetangga saya juga. Saya kebetulan tinggal di Cipondo Makmur, ya. Sekarang ada di Cipondo Induk, ya, ada di Komplek Primer. Ya, jadi ternyata nggak terlalu jauh, sama-sama orang pinggir kali, kali ini ke Sisipon. Yang saya hormati Pak Ustadz kita tadi Pak Ustadz Kamarudin, terima kasih Pak Ustadz Kamarudin sudah dibuka acara ini. Dan yang kami hormati juga Ustadz-Ustadz yang lainnya, para tokoh masyarakat, para pimpinan sanggar. Ya, 3 serangkai yang kami juga cintai, Bapak-Bapak yang sudah hadir tengah-tengah kita, dan mohon maaf kalau saya tidak sebutkan satu persatu namanya karena memang banyak kan, nanti kapan kasih sambutannya kata Mang Asep bilang, ya, apalagi kita salamin satu nggak kelar sama itu. Ya alhamdulillah, saya selaku pimpinan Bamus Maskot sangat apresiasi ini dari acara masyarakat ke masyarakat. Ini bentuk kegembiraan, ya, bentuk penghargaan, bentuk bagaimana kita bisa isi kemerdekaan dengan hal-hal yang baik. Dan saya berharap ini tetap bisa lanjutkan. Walaupun dengan segala keterbatasan saya sampaikan, memang sini katanya tidak cuma 2 RW, ya. Kalau kita laksanakan serban ini dengan tempat yang lebih luas, hadirnya kayaknya lebih banyak, luar biasa. Karena semangat sekali masyarakatnya, ya. Tapi saya ada cerita unik ini, pas saya lewat tadi ada janur, saya pikir Bang Sarip nikah lagi. Nggak tahu emang ada yang hajatan di sini. Alhamdulillah, itu menambah suasana semakin seru sebenarnya dalam proses perjalanannya. Saya selaku Ketua Bamus Maskot sedikit saja bahwa saya
berharap acara ini tetap dilanjutkan, dan saya sangat senang kalau kemudian ini memang diinisiasi oleh masyarakat dan ini bentuk ekspresi kita menunjukkan kegembiraan terhadap pelaksanaan 17 Agustus dan merayakan kemerdekaan RI ke-77. Apalagi ini memang digawengi oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Alhamdulillah ya. Inilah bentuk yang kita punya, yang kita bisa ya. Jadi memang walaupun kita sederhana segala keterbatasan kita punya, tapi tetap kita laksanakan kegiatan ini ya sebagai bentuk kegembiraan kita ya. Udah lebih dari cukup nih kayak gini Mas Arif sebenarnya ya. Jadi nggak usah juga berlebihan kalau memang nggak ada, nggak usah dipaksain. Tapi ini juga ada bentuk kegembiraan sebenarnya tadi untuk ekspresi kita bagaimana bisa merayakan kemerdekaan RI. Yang kedua, saya sampaikan sebagai Ketua Bamus Maskot, kita ada berapa program sebenarnya. Saya sampaikan 2 program saja. Pertama, di kampung kita kalau ada pasar itu sekarang banyak bangke namanya, bang keliling. Banyak rentenir yang terjerat, para pedagang yang baik di pinggir kaki lima dan seterusnya. Di program kita di Bamus ada pinjaman bank syariah ya, tanpa jaminan, tanpa agunan 1 sampai 25 juta ya, ada rabatnya cuma 6%. Jadi kalau sebulan cuma 0,5. Jadi kalau minjem 1 juta cuma berapa duit tuh? Cuma 5.000 rabatnya bagi hasilnya. Jadi itu mudah-mudahan itu bisa memberikan solusi terhadap orang-orang terjerat sama bank keliling sama pinjol. Sekarang kalau proses pinjaman cuma 2 jam modal KTP dapat pinjol, tapi dipotong 20% di muka, dibayar lagi. Waduh, berat. Karena sini ada Pak Irudin nih, ada Ustadz, Pak Ustadz ya. Jadi tugasnya salah satu itu harus memerangi pinjol sama bank keliling gitu ya, karena itu ada riba di dalamnya ya. Kita coba rubah sedikit konsepnya dengan solusi memberikan pinjaman bank syariah di Bamus ya. Nanti kalau ada apa-apa hubungi nih ketua DPSN-nya. Ini ketua DPSN ini harus peduli dengan lingkungannya. Kita sudah fasilitasi, bantu orang-orang yang terjerat dengan pinjaman rentenir dan pinjol-pinjol itu, karena kita udah kasih jalannya kerjasama dengan Bank DKI Syariah. Terus yang kedua ya, yang mau niat umroh, berangkat umroh tapi selama ini ragu, takut ditipu, takut nggak berangkat. Sekarang kita balik, berangkat duluan, pulang baru bayar. Nanti kita bantu pendanaannya dengan bank syariah juga. Jadi kalau yang punya niatan, yang sudah kuat, atau yang belum punya uang, berangkat aja dulu. Ada berapa cara yang kita bisa kasih solusi. Pertama, kalau punya uang cash, pulang umroh baru bayar cash. Yang kedua, kalau mau bayar sebagian boleh. Yang ketiga, kalau memang pas pulang ternyata uangnya pakai buat modal usaha, kita cari alternatif solusi lain adalah dari member get member, gak usah bayar, ajak orang umroh 4 poin, dapat 20 poin lunas. Jadi ngajak 20 orang umrohnya gak usah bayar. Itu program kedua dari Bamus. Artinya kita mau kasih hal-hal yang baik untuk masyarakat dengan dengan segala kemudahannya. Kurang lebih itu ya, karena ini sambutan, bukan kayak saya ngasih acara nanti kelamaan. Tapi saya ajarin pantun Bang Sarif. Saya lupa pantun, tadi saya udah sampai panggung lupa lagi aja. Paling jago nih, paling jago nih kalau urusan pantun ya. Kurang lebih itu ya, saya sebagai ketua Bamus berharap hal seperti ini tetap bisa lanjutkan, karena memang komunikasi kita dengan masyarakat bukan acara seni apalagi. Saya lihat juga, saya salut sama Pak Camat, Pak Lurah ya, mau menyapa warganya walaupun di tengah gang yang sempit. Tuh, cocok diangkat jadi lurah sama camat lagi terus ya. Mudah-mudahan karirnya bagus di depan, amin, amin ya rabbal amin. Dan mudah-mudahan juga nanti kita punya pemimpin baru, Pak Wakil Wali Kota ke depan juga bisa memimpin kita, mudah-mudahan juga dia bisa jadi wali kota, karena memang kalau bukan kita siapa lagi yang gitu, ya kan, kurang lebih gitu. Karena memang orang Tangerang lah yang tahu situasinya, dan mereka lah yang pernah tahu dan menjabat, yang bisa mengerti kebutuhan rakyatnya. Kurang lebih saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Umum Bamus Kota Tangerang, Bapak Haji Heri Susanto, atas sambutan. Acara selanjutnya itu sambutan Wakil Wali Kota Tangerang yang akan diwakili oleh Bapak Camat Kecamatan Tenda, Bapak Haji Ahmad Suheli. Kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati, ini belakang saya pengawal-pengawal ini. Saya rada grogi nih kalau dikawal begini. Jarang-jarang saya dikawal begini nih. Harus dikawal. Ketua penyelenggara yang saya banggakan ini luar biasa ini, Bang Sarip. Yang saya hormati Pak Lurah, kebetulan juga ini ada Ketua Bamus Kota Bang Haji Heri. Selamat datang Bang di Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan Benda. Ini masih Kota Tangerang Bang Haji. Gitu. Ini kalau ngukur jarak ke Jakarta paling nggak nyampe sekilo, kita udah nyampe ke Jakarta Barat Kalideres. Yang saya hormati pula Pak Lurah, Pak RW, Pak RT, Pak Ustadz Komarudin, Bapak Ibu, masyarakat RW 6, RW 7, Kelurahan Jurumudi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari menjelang siang ini kita masih bisa diberikan nikmat sehat. Atas berkat rahmatnya pula kita bisa diluangkan waktu untuk sama-sama berkumpul bersilaturahmi dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan termasuk kita semua yang senantiasa istiqomah menjalankan semua ajarannya. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada panitia, kepada masyarakat RW 6, RW 7. Tadi sebelum saya kesini, Pak Wakil Wali Kota telepon ke saya, Pak Camat, tolong titip salam buat warga Jurumudi Baru gitu. Saya hari ini ada acara 14 gitu. Tadi Pak Wakil bilangnya begitu. Acara beliau hari ini 14. Sekarang saya baru di posisi keempat. Ini juga belum mulai acaranya gitu. Makanya beliau mewakilkan kepada saya untuk menyampaikan permohonan maaf serta salam. Padahal sampai tadi malam ya Bang Syarif, info dari ajudan beliau rencananya akan hadir di tengah-tengah kita. Namun dengan segala keterbatasan yang beliau miliki, akhirnya tidak dapat bisa hadir. Gitu. Oleh karenanya sekali lagi saya sampaikan permohonan maaf dan kita doakan mudah-mudahan Pak Wakil Wali Kota Pak Haji Sahrudin senantiasa diberikan kesehatan dalam menjalankan semua kegiatan sebagai Wakil Wali Kota. Yang selanjutnya saya selaku pemerintah kecamatan tentunya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk ketua penyelenggara masyarakat RW 6 dan 7 Kelurahan Jurumudi Baru ini yang melaksanakan kegiatan yang cukup meriah, karena bagaimanapun juga kemerdekaan Republik Indonesia tentunya perlu kita sambut dan kita meriahkan. Kita tahu bagaimana perjuangan para pahlawan bangsa merebut kemerdekaan ini tidak hanya sekedar cucuran keringat, namun cucuran darah, bahkan nyawa pun dipertaruhkan. Kita selaku generasi penerus bangsa sudah menjadi kewajiban dan bahkan kita diajarkan cinta tanah air itu bagian dari iman. Ini salah satu bentuk rasa syukur cinta tanah air kita dan juga sebagai wujud bahwa kita masih merah putih, masih menjaga persatuan dan kesatuan. Kalau tadi panitia menyampaikan bahwasannya ini acara nggak cuma Kecamatan Benda, tapi nyampe ke Ceper juga turut hadir di sini. Ya alhamdulillah. Gitu. Sampai ke Cipotet. Ya alhamdulillah. Artinya masyarakat Rawabamban bisa memberikan, bisa menunjukkan eksistensi dirinya
melalui kegiatan-kegiatan positif seperti ini. Tentunya melalui Gebyar Seni dan Budaya, kami dari pemerintah pun turut bangga bahwasannya generasi-generasi penerus bangsa masih mempertahankan dan menjaga seni budaya yang memang sudah diajarkan, diturunkan oleh nenek moyang kita. Kita tahu kondisi sekarang ini, terutama di era internet, kesenian dan kebudayaan seiring sejalan sedikit demi sedikit semakin tergerus. Gitu. Tentunya saya bangga di sini. Ini masih banyak anak-anak kita yang masih belajar di sanggar-sanggar seni yang ada di sekitar Rawabamban. Tentunya ini menjadi modal dasar bagaimana kita mempertahankan adat istiadat dan budaya yang jangan sampai tergerus oleh zaman. Melalui hal-hal kegiatan seperti inilah kita tunjukkan kepada masyarakat luas, kepada masyarakat Kota Tangerang, kepada masyarakat Indonesia bahwasannya seni budaya yang ada di wilayah Kecamatan Benda akan terus dipertahankan. Tentunya saya pun akan terus mengingatkan dengan usia kemerdekaan yang sudah ke-77, kita tidak hanya mengisi dengan kegiatan-kegiatan positif yang hanya sekedar seni dan budaya, Bang Syarif, gitu. Banyak hal kegiatan positif lainnya yang perlu kita tunjukkan di tengah-tengah masyarakat. Kita tahu sekarang sudah menjelang musim penghujan. Nah, ini cuaca juga udah mulai agak gelap ini, gitu. Biasanya kalau udah masuk musim September, Oktober yang udah ada berbernya itu, bentar lagi hujan bakal datang. Kita tahu juga kampung kita ini relatif sering terjadi genangan, gitu. Nah, saya selaku camat tentunya berharap banyak kepada masyarakat untuk terus menjaga kebersihan lingkungan, berperilaku hidup bersih. Jangan sampai ada hal-hal kecil yang sepele gara-gara saluran mampet kemudian jadi menambah beban air yang ada di wilayah, gitu. Kami dari pemerintah kota akan senantiasa berupaya memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Namun dengan segala keterbatasannya, kita tahu selama 2 tahun terakhir COVID ini melanda seluruh dunia, termasuk kami dari pemerintah kota yang pada akhirnya tidak dapat memberikan yang optimal. Namun seiring berjalannya waktu, situasi pun sudah mulai terkendali dan di tahun ini kita bisa menyelenggarakan acara seperti ini dengan meriah. Tentunya pemerintah pun akan terus bergerak memberikan solusi-solusi kepada masyarakat. Kami dari pemerintah sudah berencana membangun beberapa pembangunan di wilayah sekitaran Rawabamban, Jurumudi dan Jurumudi yang harapannya menjadi solusi terkait dengan genangan-genangan yang ada di wilayah Rawabamban. Mudah-mudahan ikhtiar kita bersama, ikhtiar dari pemerintah kota dan ikhtiar dari masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah air mata, karya Sutarji Kalsumbahdi. Tanah air mata, tanah tumpah darahku, mata air, air mata kami, air mata, tanah air kami. Disinilah kami berdiri menyanyikan air mata kami di balik gembur subur tanahmu. Kami simpan berikan di balik etalase gedung-gedungmu. Kami coba sembunyikan berita kami.
Kami coba simpan Mustafa, kami coba kuburkan duka lara, tapi cerita bisa bersembunyi. Ia merebak kemana-mana. Indonesiaku, tanah airku. Bumi memang tak sebatas pandang dan udara luas menunggu, namun kalian takkan bisa menyingkir kemanapun melangkah. Kalian pijat air mata kami, kemanapun terbang. Kalian hinggap di air mata kami, kemanapun berlayar. Kalian arungi air mata kami. Kalian sudah terkepung, takkan bisa mengelak, takkan bisa kemana pergi. Menyerahlah pada kedalaman air mata kami. Terima kasih. Ini tangan untuk kehadiran dan agama kita. Keren sekali, keren sekali ya. Mantap. Keren. Ternyata di Doma tuh ada puisi berbakat juga. Semoga. Sepertinya. Cuman ini baru satu yang ngomong. Nanti ngomong lagi dari masyarakat Tanjung Rawa dan yang lainnya. Oke. Harus dong. Acara selanjutnya apa tuh Kak? Yaitu parade dari Sanggar Gabungan Sirabin. Parade. Gabungan. Dari Sanggar Sirabin PBKJ Kembang Mekar Sanggar Kumping Jidan. Tidak, penampilannya.
Ini duduk-duduk juga, sponsor bang, biar pertama juga. Kalau cuma harus begitu. Gimana musik siap? Oh belum, tenang. Abang gendangnya masih nge-stand nih. Abang gendangnya belum siap, abang gendangnya. Alhamdulillah sekali. Ya, nunggu abang-abangnya lagi ngecek sound dulu nih dari pengendangnya. Nunggu sabar. Aduh. Kita cek semangatnya lagi aja kali ya. Iya kita cek semangatnya. Yang kita bilang salam. Lupa lu. Ya boleh ya. Kamu nggak tahu makin siang makin ramai banget. Iya. Iya, tapi saya bisa ngomong dulu. Kalau kita giri-giri di kanan, makin ramai banget. Kita tanya dulu ya. Oke, kita tanya dulu ya. Semangat ya. Semangat ya. Dia bambang bergetar. Iya, bambang bergetar sampai ke tetangga. Oke. Oke, kita tagline dulu. Kalau kita bilang salam budaya. Lestarikan. Oke, 1, 2, 3. Salam budaya, lestarikan. Salam budaya. Lagi dong. Harus kenceng udah bilang ini bambangnya bergetar gitu ya. Iya, benar. Aku tuh apa? Oh, iya. Pakai tangan ya, kita pakai tangan. Kalau bisa bilang salam budaya. Lestarikan. Bisa ya? Kita ulang lagi. Oke. 1, 2, 3. Salam budaya. Salam budaya. Merdeka. Ini kata kalau tadi belum merdeka, orangnya sudah merdeka. Masih banyak yang diam, masih banyak yang diam. Merdeka. Pada sarapan. Merdeka kalau belum merdeka ekonominya, merdeka jiwanya dulu gitu. Betul. Oke, gimana? Merdeka. Ya, Oke, saya. Benar kayaknya nih. Merdeka. Oh, kan benar ya. Iya, bapak sangat. Betul. Merdeka. Pertama kita semangat, tapi ini masyarakat yang pertama belum merdeka kayak betul. belum makan. Gimana tukang gendang, abang gendang? Oh, masih kita juga. Itu abang-abang yang diberikan bersama, tolong agak dulu karena bapak tamu kita nggak katakan. Berhalang abang. Itu juga selanjutnya kalau yang berdiri di atas tembok, orang tua dulu jangan yang butuh. Aduh, takut yang kedua. Ya, kita. Dan juga ini kita mengingatkan, ini tuh acara kayak gini memakai kayak misalnya alat-alat apa itu tuh dilaksanakan sama orang yang sudah profesional ya. Untuk adik-adik jangan ada yang ngikutin gitu kalau ahlinya ya.
Ya Pak, hati-hati di jalan. Terima kasih Bapak Camat dan Bapak Lurah sudah menghadiri acara Ngebiar Seni dan Budaya. Ayo, boleh, makasih ya. Sama-sama. Ya, sebelum kita mulai berangkat ke acara selanjutnya kita ada foto. Ya, dari Bapak Camat